Bule bakal niko tretan sitona aniko panitiana seebenta mak kembang uto ida kene aniko koordinator penanggung jawab kerjana Pak Ahyar siang malam beri mula kontaknya mantedungle bila mikir kerjana Pak Ahyar juga ibu saat dudu ida kandir nape boleh anti Bang Ernawati niko Pak Sito kalampi bate dudu asarongen tiga setong Ibrahim sedente Niser katika akerongan dudu lake kaula kerongan setado pada Pak Aji waris mak tore ongke juga penanggung jawab kerjana Pak Ahyar mak le esateng benusan tara Pak Aji waris keng monoret dibelisnya tak tuli tebel ale ida dumak rakseratin monoret dibelis tak tuli pepele coba boleh karena seragam Adariana Pak Ahyar ibu saya lima ampun gitu tapi boleh dengan doa ada pura mari anak kerja Pak Haji Waris dan TAE Pangku lapalana pada ungkar menurut iblis pikiran tak sampun apolonge Eka Andi Kak Ibrahim saya ganteng menurut iblis ayah tak kira sampun bila Ernawati nyonya na andile wa atrawa mara kerja tanto sanunto mak kembalian ida kendel dudu anak bulan sehat janji ilang mula kun janji janji isi tak bola ida tak diserongku tak diserongku aduh kompak bagian dapur jalan kerja ibu betau belas tahun datang ki tangkel lemak kini niko Kak Sito pasenenge dudu Kak Ibrahim along bolong arasa seneng pokok tau Eka bolongan kapengeran tak ndek Pak Wardi mon aniko Mbak Yati Pak Nur ya rasa seeko kita nyana Wardi
Naan. Serati Narjegan selamat datang, selamat datang. Akhirnya membawa limo. Bila lengkau coklat rada nama nomor boy Mancet estek Tuli aja Cini dah kenal Gerak pamer Cukan bu angkor Ngambak tamu Makan betam Iya, kereta menak merajib. Kami kepada walimu Bukan opik. Sederi sana Senggol je. Mas Aduh Sumarto Pak Edi, Ketua Gereja Menolak anak Basoma. Sekarang kena paparannya Sito Kota Nangalengan Bapak. Paparang Bila saya masuk, bila saya masuk.